yambanje kubasuza nk'uko rero ubushize nari nabahaye detaye z'ukuntu umutoza Stephen Constantine aka kanya uri gutoza ikipe y'u Rwanda Amavubi, nari nabahaye detaye y'ukuntu yahamagaye abakinyi mubona habayeho impinduka nzisha. So ngiye kubareka uburyo ki ikipe y'u Rwanda yitwaye neza ku munsi w'ejo itsinda ikipe y'u Generada ibitego 4-0, ibintu bitaherukaga. Ni umukino wari urimo ibintu byinshi, ariko uyu mutoza Stephen yakopfurimye. Ngiye kubanza mbere yuko twinjira mu kibuga ngo turebe tushe z'uyu mutoza, mbanze mbere ku buryo ki yateguye ikipe y'u Rwanda Amavubi. Abakinyi twari dusanzwe tubona Amavubi yaragiye, benshi barasigara n'abari bakina hano mu Rwanda, abenshi bari kuri bench, bari kuri bench. Ikintu tubanza kwemeranya ni kimwe, kuzana aba banyamahanga bakina hanze, niyo yaba atari babakinyi ngenderwaho mu makipe yabo barimo, niyo yaba atari babakinyi, ariko ikintu cya mbere tubanza kwemeranya kuri uyu mutoza Stephen, yaravuze ati abakinyi b'abanyamahanga cyangwa se abakinyi bakina hanze y'u Rwanda bagomba kuza ari benshi. Niyo mpamvu twabonaga n'aba barafinda bari kuri bench kandi bigoranye ko bazapfa kugikandagiramo. Niyo mugabo Claude ari kuri gatatu, bari kumusimbuza Mangwende akaza rukina. Niyo mugabo kuri gatatu mu kipe y'u Rwanda Amavubi ndetse muri APR akina arakopfirima, ibyo ntago tubigarukaho. Ariko kuri abanyamahanga baje baturutse hanze ni abanyarwanda rero kubera ko bakina hanze, so munyemerere ukoneshe iryo jambo. Ariko kuba bakina hanze, ikintu cya mbere twemeranya ko aba ba Georgia ndetse n'abandi bakinyi bose bakina hanze y'u Rwanda bakina muri shampiyona ikomeye. Icyo kintu tubanze tukimenye, habe bakina mu cyiciro cya kabiri, mu cyiciro cya gatatu, aho bakina hose ntabwo twemeranya ko shampiyona yabo ari ntoya cyane kurusha iyaha mu Rwanda. Ikintu cya mbere dushaka aho ngaho kugira ngo tubanze twumve kuri umutoza Stephen, guhamagara abakinyi bakina hanze cyane bakiganzamo, ndetse no gukina no kubanza mu kibuga akababanzamo ari benshi. Ibanga rihari ni irihe? Ibanga Stephen yakoze, yaravuze ati abakinyi bakina hanze y'u Rwanda byibuze bakina mu mashampiyona atandukanye, bari mu byiciro bigiye bitandukanye, ariko uko biri kose shampiyona zo bakina ni shampiyona ikomeye kurusha shampiyona ya hano mu Rwanda. Icyo kintu mubanze mucyumve neza. Ni ukuvuga icyo kintu rero cyo kuba shampiyona zabo zikomeye kurusha iya hano mu Rwanda, nimba tumaze kucyemeranya neza. Ikintu cya mbere yaravuze ati nimba aba bakinyi barabaye away bakajya gukina hanze, cyangwa se hakaba ari n'abari basanzwe bakina hanze batakinye cyane hano mu Rwanda ariko bakaba ari abanyarwanda, bavuze uko biri kose bafite skills yaho nahera nubaka umukino mwiza bijyaniranye n'amashampiyona bakinamo. Ni abakinyi bafite wenda iyo karite nziza kurusha abakinyi basanzwe bakina hano mu Rwanda. Byamworohere no kuba aza gukora amahitamo neza yo gushaka abakinyi abanzamo, agahera kuri babandi bakina hanze y'u Rwanda. So icyo kintu rero, ikintu cya mbere yakoze avuga ati iyi systeme tugiye gukina iraba itandukanye na systeme Amavubi yakinaga mbere. Nimba mwabonye systeme uyu mutoza Stephen yakoresha Amavubi, bya bintu byari bisanzwe byo kudegaja mu kibuga ntago ari ibintu byari bisanzwe. Baheraga mwiza bakubaka umupira neza nk'ikipe ya Arsenal. Abantu ejo babonye Amavubi mu ikipe batatekerezaga, none batangira kuvuga ati iki gihugu ntago gikomeye, dukine no ayandi makipe cyangwa se iyindi mikino ikomeye. Umutoza Stephen rero kufata icyo kizere agatangira gukibaka mu Banyarwanda. No bwa mbere ikipe y'u Rwanda yakinyawushije uburyo bwinshi kuri Abedi, ariko nanone ikonfirma ifite procession igumana umupira irekipera neza. So mu kudefanda ikipe y'u Rwanda yari ikipe nziza, mu kudefanda yakinaga systeme ya 4-4-2 4-4-2, bikaba byiza ko bane bari hagati biborohera kurekipera umupira mu gihe ikipe yindi itashoboraga kwita yari ifite abakinyi twavuga ko batari supre, badafite iyo fizike nubwo yarari abasore, ariko wabonaga ibintu bijyanye n'ikibuga cya stade cyabagoye cyane. Ariko tugarutse kuri umutoza Stephen, yakofrimye atanga message gutsinda ibitego 4 ku mukino we wa mbere, ugatsinda ikipe uyirusha. Ikipe rero y'u Generada ni ikipe wavuga ko itari ifite abataka bakanganye cyangwa se umupira ukanganye, ariko nanone mu ishusho y'Amavubi tumenyereye ntago byari biherutse kuba ku ikipe igatsinda ikonfirima ikomveka. Kimwe mu bintu rero
Amavubi twavuga yavuguruwe, usibye tuvuye kuri icyo kintu cyo guhamagara abakinnyi benshi bakina hanze, bari kuza bakababwira ati nimutuze mukine. Ndaza kugaruka kuri Kwizera Georgia, ni umukinnyi wakinaga nk'umuwinga ariko nanone afite ya skills yo kwerekera ba bakinnyi bari gukina mu Mavubi, akabereka marikaje nziza aho bakwiye guhagarara. N'igitego yatsinze yabanje arekipera umupira, amaze kurekipera atanga pasi, biramahera Abedinja muri box amuhereza umupira w'inyuma, yamuvoma banjiye muri box atsinda igitego cyiza. Bivuze ngo ibintu bisanzwe byo kubona ari ya Mavubi akina imipira yo gupfa gushotira kure, icyo kintu yabanje akibakura. Baravuga ati kuki mwebwe mupanika, kuki mwumva ko mukwiye gukoresha imbaraga nyinshi kurusha ubwenge? Ni ukuvuga umupira Djihad yakinye nawe yatsinze igitego cyiza kijyanyiranye n'umutoza Stephen, yababwiye ati mugumane umupira bitume bibahatiriza kuza kwataka. Nta Mavubi yakinaga agafata umupira cyane akinisha mu gice cy'ubusatirizi no muri mediane. Igitego Djihad yatsinze rero ni igitego cyaturutse hagati ku busatirizi yakoze nyuma yo gukora mota, nyuma y'uko abadefanseri bagenera bari bakoze amakosa, akarekipera agahita atsinda igitego cyiza mu gihe umuzamu yari yasohotse. Ikintu kiba gihari ni iki: iyo ikipe iri kuza igakinira imbere yawe ariko ntihita yinjira direct muri box, bituma abakinnyi bose birara bagategereza pase za nyuma, bituma n'umuzamu asa n'uwegera imbere mu gihe ikipe mubona iri kugumana umupira cyane niwutakaze, ariko nanone mukabona nta gahunda ifite yo guhita yinjira imbere y'izamu. Kuri Djihad rero yabonye ayo mahirwe ku muzamu wari wegeye imbere atsinda igitego. Ariko reka manze mbasabe ikintu kimwe, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu yitwa Imanda Sport TV, ndagusaba ko wakanda subscribe tukayatubana buri munsi. Ni YouTube channel icyaho ibyegeranyo bigiye bitandukanye by'umupira w'amaguru ndetse n'ubusesenguzi bw'imikino yagiye iba ku mpande zose zisinge tubana buri munsi. Ndi ari w'i Rwanda. So tugarutse nano ku ikipe ya Generada mu gice cya mbere, Amavubi yatangiye afite courage ndetse n'ikipe ya Generada ifite courage, tuvuga ati uyu mukino uraza gukomera. Ariko bijyanye n'umunyezamu wari urimo waryaga ikintu cy'iminota, ikintu cy'iminota gutapreza byarangiye umunyezamu asimbujwe kufata ira minota akagenda atapreza, batera imipira myinshi ugasanga araryamye, ntago ari tayari guhita arekura umupira ngo andi makipe atangire gukina, akabona n'umuzamu nyine ujya iminota myinshi cyane. So nuko Amavubi yatangiranye umwuka mwinshi cyane, ashyiraho pressing ku munyezamu rero wa Generada. Ikintu yashakaga ni ugufata iyo pressure babashizeho, akabanza agahereza akanya abakinnyi ndetse n'umutoza ko ati ikipe y'Amavubi kiri kubataka, mubanze mutuze mutekereze munywe ku mazi. Nyine icyo kintu kuri pressure y'Amavubi yashizeho, ni ikipe y'u Rwanda yatangiye ikina neza mu minota ya mbere. Biramahera Abedi yahushije ibitego bigera kuri 3 bya kabe byabazwe, ikipe y'u Rwanda igatsinda ibitego 7, ariko gutsinda none ibitego 4 ni ikipe yatsinze ikoprima. So muri iri rushanwa rya FIFA Series abantu batari barifiteho amakuru menshi, ni irushanwa rirukinwa navuga ko ari ku isi hose, kuko irushanwa rya FIFA Series rikina ku isi hose kuko ni irushanwa ritegurwa na FIFA. Ikindi wamenya nuko rikinwa n'ibihugu bisaga 190 birenga. No kuvuga kubera ko aba ari byinshi, ikipe ikinye imikino 2 iri gutsindwa nta kabuza ihita isezerwa. U Rwanda ruri mu tsinda rya mbere rifite amanota 3. Nukureba ku munsi wo kwa mbere no Rwanda ruzongera gukina. Ariko ikintu nakubwira, uyu mutoza Stephen ni umutoza weretse abandi bakinyi icyo bakwiye gukora, icyo bakwiye kwiga. Nimba udafite skills yo kugumana umupira cyangwa se ube udafite marikage nziza, uyu mutoza Stephen nta kintu muzavugana. Ni ibyishimo yahaye Abanyarwanda. Ni umukino nyakubahwa Perezida Kagame yarahari nawe yihereye ijisho kubona ikipe noneho itsinda muri Stade Amahoro. Ni ibyishimo bidasanzwe. Reka tutegereze umukino uzaba ku munsi wo kuwa mbere. Ni ari Rwanda, mukande subscribe twane buri munsi kandi mukande na like kuri iki cyegeranyo kugira ngo abandi bakibone n'ubu busesenguzi Abanyarwanda benshi baba bukeneye naho kuwa mbere.